Kapere Kata malo ko eta lele mawa tu. eta ini. Ongolele Sentita au pi. mata lava. Ongo lele tu pe fa more. Iyo ongolele au pi. Toke fe hake. Sai pe malo. Okay. Kapau Um, te koe na to go sideways. okay. Oh Kata ki yeah. pe ku aku ki palpare mai ku microphone o laptop ku pa ko fenga pe ke ki fratala no pe ku telefoni. O a hau pe ku ongo lele tu pe. Ia ongolele kapau te kai pe ke tu mau ke o shaky a o O telefoni. io sai. Sai fa fa ya. Io malo sentita. Malo. Ko ni ko o hanga o ato ai pui tu a ko ia nai o mai o ave ki tau ka whanongo. Ka ko wha malo a te whainga maari e ko ni ko ke tuku ange mai polo kalamani ke tau pōtala no ai ke he whiri ko ia ko ke ko e tahai whiri ko ke hanga o whakahoko auhi ai eki pare mia malolo i he tonga tapongo folo. Ko hai uhinga na ke whakakau kau he ko uhi ko lauhi fo aho o pui tu ana ke hoko pe ko e whare i ki he pare mia malolo ko ia. Ko ia sentita. Ka koe hea Ah, mea nane hanga ai koe ke whiri pia mei tonga tapu hongo folo. Wai? ki mo pe ke o ke ki whakalawelawe atu ko tomua whamalo atu pe he whainga maare ko mo. Tu pe ke o whamalu pe ngai tala whakatapu whake atu he whamafola leani pe mo ata. E whae pe ki whakalawelawe ki he polokala mase tita. Ngai pe koe nau ki whaka aile atu pe ki he pui tu e hala whono ngā pa pe ki he ngā ue mo ako. Ko whetai mua nau whola wai ki si aina i he September waftahiwa. Ai ko tau pe ki si aina wike pe taha pe malolo ko e pare mia malolo ta pange mo ia krisamala krispohiva. Mm. Pe au whanongo mai ko ki foi move ko ne fai e pare mia lolo tonga. Mo ni foto ko ne na administration for na fu loto mamahi apito. Pe a fai e whakau ke foke mai o whiri mai bahenga. Me e patoa. Koe tau mua. Wow. Wow. Pe ako mo kei whesio whaki pe pa mo ik pare mea pe ako mo Na fai mau whakataha ko o se ne wike me taha me konga mea i karen ke wike ua whakataha e ko siri o ngowe koe whai hake. Ko whakaunga ta mak whoki he ko siri o ngowe ko whai whakataha pe e foi laka ngai ua ko e sikeritari pau te tonga i me whapanga koe ko siri o talu me he wafetaha walu wafetaha ni ma whamone mone. Pana mau whakataha i ko sio ki he fale peki koni o kutu i la pahani ho mau kolo amana ke whahono hufi e whauwhoki he wike wako siulai. O sio ke ngai ngau ke whakakakato. Ake koe ngau et koia ki hono whotu ha foi ko miti ke nau whai hono whakalele. Ma tui whako whare peki koni koe nei kau he fuhua polo kalama na e whakapasi he pacheti koia he taimo akilisi. Wafetaha fitu wafetaha walu. Pena o si fai ngā au e kotoa ke wharepek ko ni au kawa e motu ani hono whingai e umea whakakere kere umea kotoa peo mau ki mua he whulako i saini waftai. Ako wharepeki e ni ai ke hufia he pure anga koe ni he wike wa siulai he u whalakatala noa. Pako mau ke ngā au atuen ke whaki mea ke whakakato ki mua he whai koe ano hufia wharepeki mo sio ke hono whakalele o ngā au e ko ia mai kau mo. ko ia. Koe mawhailoa ki whamuimuia ba mo e pare mea. Ka kuhange ko whakalapitala noa, koe taimua na whok mai me si aina. Na whok mai me si aina he tutuku koe e ako, na tau mai ki heni he ahau anoa Sanuari. O e wano tau kosi. Ai koe mau ki mid-semester break pe ia, pa na pau hau au ki heno ki ewa mai ki he tutuku. O staka i pe hene he lockdown ni. Ana tau mai pule lulu, pau alatu he pule lulu ki he office pare mea o whailoa ki pepa mo e pale mea. Ne whakahoko mai ka te au he ahoko ia. Na ne ui whoke ai skeritari lahi koe kabineti. Ai tika, he mau potara no he ahoko ia ke whakatatai hange moha whaitu ke whoke mai o kamatanga au he aho taha ki hau koe tutu koe ako. Okay. Pena whakahoko ange peau ki he pare mea o ku saenge pe ke whasio atoa taha ke na ngau. Teke mato e ngau. Wow.
Pe koe haha ne tali. Na ne tala mai pe yo sai pe na kono moni na ki foi time na to mai ke ho pe mo fa kau ke ta no mo ho pa me pe ko ki family but kana osi me osi pa pe ulo to sai pe ke un baba he me ke to loto ke to muy mo ngawe asenita ko ya ne ai ata moni administration for with that. Right, mahina kawe ngā pia mahina ho whakatalanoa. Nā ko lawe i ato ai whakataha ko ia mautolo na whakahoka ko ia ki tonga tapu hongo fulu. I he mahaloka wike ko o si na whakahoka ho mo toko lahi au pito. Mahaloka e taha ia whakataha toko lahi taha ko mamata ki ai. Ko whakataha ko ni ko la paha pe ia e ka peri pe koe katoa ia o i kau poupou ko ni o i wahenga tonga tapu hongo fulu whakakatoa. Na fai foki ai kore ki he komiti na lava ke vai ua e vahenga ni wa foki fu vahenga lahi kai ke ngata pe he land area pa pe foki ki he toko lahi ka na fai leva whakaukau ke foi whakataha kon anu ke whakalava tala noa mai ki ai ko la pahaia tala siu hoi pe ambo nugule ka bo makaunga ka ko ti ata part leva toki o klotonga fai tala noa ki ai mo foto tu e tok fai ki kolonga ke ki ofi atu e feitu atu e koia. Ko ia. Ko toko lahi ko e ni ko ho kau poupou, pe ko e ki whakatala noa mai ke toko lahi ko e ni he koutu i pe o ke ilo i pe ko kau poupou ko toa ni o pe ko ha ni ihi pe ko mai pe o asiasi pe ko mai pe a me he by the way, ko hai o ke tu moia, o ke tu mo siasi pe ko e core team. Oku hage o ki motu mai o ke whanong mai pe. Ia? Whehui maria na o ke whaako mai se ta o te oku toko lahi pe ni ihi una o swai mai whehui ko ega te au. Wha lele atu he mamakawa ta whita pe ke ongo koloka o ngā piki tala siu mohoi. Na o mai whehui ta tau ka te au. Kai tu pe ke tala no atu pe i he loto tau ataina mo e mea ko ke whakau kau. Ai tunga ko ia tau patoa ta ni misi atita. Ko au nau tui au pito au ke foi ngā unu koe na whae siasi. Pese te au e tui ke. A ke foi mea koe ni. Ko temo kalati fo ke mo mea kou tau tui ke. Ko temo kalati of the people, by the people, for the people. Pea toke kakai ke nau whakalele. Ko kusio ko ke foi komiti kon foto e sa asko tai ni. O alai ni mo whakau kau, mo me ko ko konsenis. Ko kau whafonga lolo tonga ko he tai ni o ta o silo pe ko to pe ku ia na interest na o to. Ko whafonga fale ale. Ka pau o ku tau kavei ai ataki tu a be mo e tali ui. Oku are we doing it right he taulele koni he taulele mai ko ati mi pe kai ke te au mo ku tari tawa taina I don't think so ka ku anga e whakaukau sayang ke tuku mai ke kakai ke nau whakalele ai poate tu ata pe kau kantiteiti me kau whafofonga whare alolo tole whafonga whare alolo tonga he koe nau interest na to henga au ka pau te nau kau mai pētau toke ngai whataha sa co-op member. But tau pepe hange ko tau sio mai he tai nimi ki he whiri kone tau whui tini. Nau si he aki me pe whoke se misi he tau kuosi, me tau whainga mai ne whui tau e taha. Ne whai whakataha ki sante lu he tau kuosi na oha ke ai koe kau tamalolo tonga te nau tū mau pe. Whiri mai pe kau tama koko ku na nau mawahenga i wahenga ko ia. Kia te au saipe ka te au ai whakaukau, whakapale i kau tama koe koe nau tū whakamakatu, but at the same time, o ku whakatemo kalati nai, pe kai. Ka kou hange ko ku whanau noa te pe ku whakatala noa.
o ko tu ia pito ke foi ngā unu koni whai siausi. Nengo ku te siatu he taimeni hange ku o ku pawe taimi bea panaki. Ka kia te au mo mea kou hau kou loto mo konseni si. O kia ha mea koe taimi hala he taimi mo e whaunga o kou tau pehe kou whakaotu. Mako ki tani no noa peka toki whakalahe ata muianga hata taki popotala noa pese. Ko ia. Aia ko ke mahina no ke to ufataha pe mo sia tonu fea ia to sai? E lava peke o pehe hange kou whalava tala noa kan nai kia te au mo mahina kou mau hoku wahenga. O kia ni ihi unau pehe o ku tonu whainga unu kou whai siausi. Ia ni ihi unau pehe o ku fuwawe. O ku nau te rather stick ke koa team. O ku whaame a uia ke e lava peke o pehe hono whakalea. Ke tau whoku pea tau tolo patoa original. O ku fuulahi too much hatred mo e whakawāwaha he tau patoa mo ngai me ala mea pehe. Ko whi mea mahawinga ko whi poin ko whi maua ki watu setita. Ko whi whiri whainga taa lahi au pitoen tau ana ke atkai November. Pea whi mau ke tau whonua tato whi whiri koni. Pea ka whai ange koe ke tau whonua. We never know ko vai he hatau to whenga ke tau whonua e tau patoa. So sometimes we have to play smart. E lava peke ke pehe he kakai ni hono whakalea. Ku whakatapu ka ngak pele whaingofua. O ku pange ko tu whakamangamanga. But kia te au mo ko tui. O ku mahu inga e kau votas ko nau tau te nau whai whiri. Peko hae mea koko e te whemahino ake ai mo e kakai o wahenga. Ko tui ko mea e te whai. O koe pele leia e koa team, koe pele leia ta whakon ko koe siausi. Hange koe lau koe a Mata Teresa. You can do things I cannot, I can do things you cannot, but together we can do great things. Mako ki lave at pese dina tapa. Ko ia. Ko ia ko ki lave o ku tatele manefi au pito foi lave ko ia whakalala te me tuliki koe, whakalala mai me tuliki koe. Kai ke he, o mahino ka te au ia e whakatala no ke o mai. Pea ko ke o mai foi mea mahu inga au pito he koe no foi e patoa kotoa pe ko nau loto ia mo nau whakaamu ke ikuna. Sai, ke ikuna I Novema. O ku ke pehe koe hae me au totonu ke whakahoko e he kau kantiteiti, kau whakafofonga lolotonga, koa team, siaosi, koe hae me au totonu ke mou whakahoko kai lava ke tau ikuna. What would it be? O ko lotu pe mo whakaamu ke tau foi timi peta. Kai ke whakaamu ke name he koa team, hanau team. Pea name e siaosi a foi timi o ku na ke helpi. Mai no peka tae o e palpa ke siaosi pe mono mata apule. Tuku pe na palpale ma whakamili ke ta whaki. Ka kou tui lahe ka pau te tau lava o break if e periago ni. Tau whonua, te tau whonua ta tolu I Filikon November. Pau tonu pe ke tau, iai pe tau whai ngā ongo whakae tangata. Ke tau teu whili, kona wosi, na kau lele e tau wholwhola ni a whioka tau tolu patoa. So, whaika mea une chia up tau tolu, pau tonu lewa ke tau tuli whai koa koia, mo whai mawhana koia. Ke te au o ka pau e whai ake peo kai ke tonu e kulau. O ko whaam pe au ka pau e nei me se au si hane timi. Ka pau nei me motuano, ko whaam pe ka pau e nei me se misi hane timi pa nei me motuano. I whai tinta tau pe. Ke ua te aha kantitei patoa ke e ua me wahengani. Ko tui te ulawa tuku i whai pare mea lorotonga he wahengani ka pau e whai whiri. E tonu u whakaukau. Mone au pitoia. Totonu pe whokia ke taha pe patoa I ngai wahenga. Ka lava ke tau ikuna. I kai ko ia e kāpeli. Ko ia se tita. Koe haha o whekau ke alo moia ke ho wahenga? Ko tui ko mea e ku hoa ke lahi he tau
kai ngata pe social media pa pe ke ta wai fata ko patoa ai amataki loa na fataki mai sa mara crispo iba ta le fa mo full ki mua pa ne to tau ka kune tuku mai na nau ta mai fi mo to ka kava tau kai mo ne fi si na wa ya ka ko me alai ku ha ke tai ni hange o to fi hange ko tau fa ka u ngai me ku ha ke tala no ko ke visone ko ha visone ko ka ta mo ko na mo ke visone ko ta mo ko ha ia ko ta mo ko na tu fa no tolo na toluia ko ta mo ko ha ia ko ha vai visone ka pau te ke ta ko se te ta ko ha vai visone o kula ia ngai me aku o mai o tala mai ko visone ko atakitu ko taliui ko pure a lao ke te au ko ngai principle pe ia ko ngai me ngau tau hanga o whaka au ngai ke ngau i ha me au te visone ke hoko ke te au ko visone na tua ke tangata eiki o tau silo o tau pe wasi pe tau manifestoa ke temo kalati kakatoa pe ko tui o whaka mo whaka amu e lava pe ke tau to feinga ka pau te tau puleanga ke tau ngau e foi visone ko ya ke whaka Moni au pito ia. Pea moni ho lave paku pau ke a o e visone ki he peito ko ia o i ka voters. Ka lava ke maho inga maari e visone i kai ko ia. Kono uhi ngaene ku osi mahino pe ngai principles ko o i pule lelei. Aia ko e tahaya o ngahi makaturiki o i pule lelei a takitu ai vahe tau ai pule ai lao. Ko e katoa ngahi principles ko ia ko ngahi makaturiki o i visone. Pea ke a o ke ngai loto whare e ka peli ko os mahino pe ia o ke a o ai vahe ko ia ke ngai loto whare ni he tana tu pe hala ni ka tu ke hala ni o kulanga tu pe whare lalanga ni ka kai o kai ke tau e o tai tau e vahe anyway ka ko e pe mo vahe nga hongo fulu ko ke pole i foki ai to taha ko ni o ko lave ia tu ko e ngahi campaign ko ia ai ikpale mia lolotonga i he taimini ko o silele ia ngai ko tanu hala pe aku mei kamata me ako toa pe mei tonga tapo hongo fulu. O kuanga fefe o feinga ko ia ke auhi ai fo i ta au ko ia o e campaigni ai ikparemia i homo wahenga. okay mai no pito e feu pa ko fa malo te feu hi mauenga mo le ko ni se pa ko ke to loya ko ke to veu ai fu mafia ko mau he paremia lele magene campaign ko ni pange ko fala betala noa lele me ko de tanuhala pe mo fale koka anga ko fale no foanga to ko ni afa ko ngai asenita pe e tau pulango na to gosi e si mau pe no foto tu mono plan ngau no to ki implement sai ko ha ko fai ke ula vai o to hifo e ki pale mia lahi no fu mafi monpe ko fu manua o ene o alo mahi ala folau ko au ko ki po pa o pe ko alo ato ko fe be pa winga be ko sai be ki ta lo pe o fatala no be mo ka nga ta fito ke ono fra mama be nga issue ko ne tanu hala ko ngai me kon ko fare ko nga ese dita ko ke ma wa fu ha maka ha be ha fu mafia ngai ko fu mafia ko ma ek pare ka ke te au o ko me atau aki pe losario to tapo mau tau fai tap ko maria lotu ko ke iki fai to ko ni au fagale au he ngai me ton ke fagale au ai e ko tu ko me le ta ko mo wi se tita ko ke lava tau mate li ke vakai ko ngau tau ko he tau lotu ko ngau tau misia he tau mohe ko ngau tau ko me le ta he mo wi se tita o ala ke me loto ke
ke te amu ngai whakauka. Ka pau te alu me foi hui ka peloto to tonu mai ka kai o vahenga. Ko te ko se nga pe foi me tau ya. Ke whakatala noa ki he vahenga ai anga e ko misi mai ko whaka amu. Ke ngata pe ka kai e vahenga pa pe fo ke fonua whakaluk fua se dita. Ko mau wahengani o tau silo ko toa pe ku o ko whai whakalea ko ni tai ku whai whanono ko e patoa e whataha me ko ki. Ko vanga toka tapu hongo fulu ko where o ko ia toka tapu ni kato. O tau silo ko toa pe fulen area ko ai wahengani. Ko ku pepa whakaosi ko ia he university ke o maa ko e ko wheku mia ki he ko whakalea ko e whai pepani ko e whai topiki ko challenges to production or export sustainability for smallholder farmers in Tonga. Ka ko whai case study ai ko sio ngau kone vai ake ko whakaunga ke. O ko tau maka koloa kua pe, ko tahe pe mauta. Tau ton ke tau tokanga au pito ke tau maka koloa kua. Temi ni tau fu tokanga tau tolu ki industrial revolution kau teke tau fu advance tonga nia ki ai. Toko tui au pito ke whakaivia kau ngoe pe kau tō tai, especially o mau wahenga. Mahalo ki pe kua pe sete ngo fule ki kakai ko o kuna ama pe kompongi o alu ki kolomua ko ngau. Ko toko lahe. Ko mawanga mo i ko utape mo tai. Pea ko nai kau e ku pepa ko e ni nau ngau e ki ai whatotolo ki ai. He toko ni lahi au pito ki he whai no whenga le whakaivia kau. Amanaki ke tu e mau whale peki ko nau lau, whenga ke HESEP certified. Tau ilo pe tainimi ko whale pe tahu ke certified tainimi e whale ko minolu i utu lau. Pau oku tola he pito pe kau ngau e nau tai fie male. We all know taimi ku hangai ha kau taha monopolize marketi. Tau ilo ko toa pe no ngai nanunga mo no ngai ha. Pau whai whakaam ke tu e whale peki. Ke whai te ngau ke tu mo mau cooperatives ke mau whai no whakalele. Na wasi fola wa foke awe wa fta fitu ki no sila fa efe kumi ke ngai market ke ngo we ta fitu ke root crops pe ko tu ko me ai ton ke fa si ola ki ai ta pe hange ko ta se ko ta ni me palu pale mai ai fanga moa fa hea ki pe fa le ale fanga moa fa to pe fanga moa ka no ko tu ko palu pale ma ko no fa fanga fai frotutu me palani te tau lava da tolo pe he o toe koane pe tau o mai koane tuku mai ki he algo mo ta mai fafanga mo ko ngai frotutu ai ko silio mo ka mo ke way forward ke ngai me te ne lava fraivia na auto e to kon ke na ngau ta fito ke me frai palau ko fai to fai whaka kau ke mau hupal mai matole ai whawhanga pa pe ke whai to. E o atu ia to tongi whaatu ia pito mo mama. Ke mau to e hili ha tupu ai ko koloa pe ke to ngai whamole. Whatever we can do ke put some more he kato goia e toko tahanga oe mau ke mea ia mau ingata. Koia. Kata he se dita kai. Koia. Mare au pita ai whakalanga tala noa pia mo whakakau e kāpeli. Koe ha ai atmosphere ko ia pe koe loto e kakai i ho wāhenga i ngai mea koe ni nganga ehu koe ni o e whakapolitikari ho tau whanua i he oku nau loto mamahi ai ki he paremia pe oku saibe ka teki nau tolo pe oku impact ai ngahi to onga koe ni o kaunga lele ia ki a te koe. Koe hae ai tōkunga koe mo iai he taimini. Malo se tita. Koe ngahi phenomena mkon ko hoko he tainimi hange ko whalawe tala noa. Oku o sifai holope ki tala noa holope mo e kau ofisa kolo. Pape fo ke kakai o wahenga. Kai ngata pehe mamakawaka kuma whawhetau lake to e ngahi workshop. Kono mo ni koe whaimea koe nuku hoko he tainimi.
fai tutun ko na pale mia ki ek lista ko ne moi Eh, fa mo fai tutun fa mo moi ta ni on e pe ko malolo why not ange frafisi eh. ka ku os fai tala no ai me kamata pe me kakai kolon ko na tali ko o mai o kuna osi o ku pauni fulfulu mo abito pale mia eta ni ko ma wa Really? Really? io e fai tutun ni ko ni ne fai. Fe tala fo mo makaunga. I'll just be honest with you. Tola he pito peka kai tala fo ma was tala noa. Ake ke ai hingo atu. But No, no. tola he pito peka kai o ma was tala noa I tala fo. O kuna wasi look forward at pe o pito peka fili ko ni no ve ma na was far na to ke tu o pito ek pare me. Wow. Interesting. Kake, ko me he ahoni o whai ato ka peri o ko I lo I pe o kai ko haki ngawe si o ko ke fuesia atu ko ni ki he teu ko ni o whiri ko ni. Ka ke pehe ko halewa ngā ue o ko ke tatono ke kamata I he taimini I he campaign ko ni ki November. Okay. Malo se dita. Ane ko lau nei fai pe foki hono o hake ngai media fa sociale fotu hake motuani ke fili fali alea ko ni fili November. Ka kuteke ke ua utonu ke ka nga in person o tala hanga tonu ka na utolu ko awena ko fili. Right. Na lava tu ane afi ki nanga me na priority au setita. Ka inga tape ku ako ku fasi osia tu mau toki graduate e mai nan fasi na mai nan. Ane la hepu te fufe mo ekina ki ai. Ko fa mo mo ko wilo pe mana ke ko mai ki mo ke ta polo kalama. Pe ana ia ngahi last minute fi mau me apia ko ke whaka katoa ngai pa ko huana ke lava ta ke ta polo kalama na ke wakole mai. That's Ka fine. pana lava ta ne afi mo ki family ke kanari ke te ko mene mo mo ta ka te. Ke lava ke kanari o kole ne ta po ka ta mai ta pu mak. Wow. Fale ia ha ai me ai ala to ko ni ai. Pe ko foi step ho ko leva ko fram ke lava mo ki family ke ka ta po ka me lai te wi ka au. Ko le na lotu mo na hufaki. Pe au hau lewa o alatu ke mau ho ek mau tofia fai fata no ki ai kone lava ia ko mau kamata e mau kempeni o gulotonga I taritari mai mau kalap fa one lua he mau base polis faka kolo he taini ke fai mau ki famafana e mau hewa fa one lua ke mau takai mo ia he kalap fa one lua pe mo mutuan o tunga matua pe koloni fai kempeni ai ko osbe tau poloka e taki poloka lama ko kolosiat ke mau polis faka kolo ke fai Toa. mau teu be mau tala no ai be mau ki komiti ke kamata mau uki tu ase dita Kake, o ko whamano I atu ka te koe ka pere ko I lo I pe koe fofo tai meni e ta tau polo kalama I heni pa ko whaamange mai e hoko ate tau polo kalama I he develop ho mau ngā he campaigni, ho mau ngā he ngā oe. Ka ko whia ko hui ko kamata e tau whepotala noa aki whelawe I pia mo ngā e whapolitikale ko I ho tau whanua. Iai mai ha ki mea toi pe a ki I miniti e ua, ka pau te ke wha osi mai ai pe e ta ki polo kalama ko he whiawhiniha mea ko ke loto ke o mai ka o te kai ke whehu ia. malo se dita ko tu be hanga ko whakalame tala noa e toki hata ki time ki amu yange ke toki te whaata ki polo kalama kula he pito pe ngai mea ko whakaamu ke oate taki polo kalama ko ni ka ko tu e toki ai pe time amu yange ula ki pe ko whakamalo atu ki na toko toa pe kau poupou kai ngata pe he o pe ba pe foki tonga ekin ai tokoni mo poupou hoko mo poupou ko whalotola ki e pole koni mo whai tau hange ko lau tau lotu pe mo tuke tau amanaki ki he mea konu tau whakam ke whakaola mai he whirikoni November whataonga pika tō mafi ke whaitoho nia ki tau tō ko mai o whalahe atu ki he kakai kotoa pe wahenga tōka tapongo fulu hange ko whalawe tāra noa te lahi pe ngai whamoe ki na hola ngai mea keke ka ko tui e wawene apito pe aku takai atu pe tau whailoaki mo whamahino atu officially o ku loto e motuani ke pole ke whatongia ke mo kore ke tuku mai moha mo loto ke motuani ke
fai ke fatongia gon fai por taki ke ka ko fa malo at setita ke motor ko to pe i o ka mai me pe ko lave pe mo ki fa pro kalama mo fa fale de mai pe mo na tupo pe ka valeli ko Michelle fa mo no yatu ngai fo fatongia mi hena o ko pe mo ho ko mo ngai fo fatongia ko fa lo to la gani auto e pole ko no mo fai ha ko lau o ko pole fai ngo fu ka ko mo fa lo to la hi o ko ia ko vai ka waka te mato frai dia mato fatongia mama gon o pole malo setita Malo apito kapelia kau mai ke programa ko pa mau fa mono ia ke te koe i fu fatongia ko ia pe me tonga e ki pe mo te ko ia campaign o fat ke te koe i malo setita o fatu